U današnjem videu učimo jedan često korišteni nepravilni glagol u njemačkom jeziku. Krenimo sa glagolom lassen. Značenje glagola je pustiti, dopustiti ili ostaviti. Glagol lassen znači pustiti nekoga da nešto radi, dopustiti, ostaviti nešto negdje. Koristi se vrlo često u govoru. Sada navedimo nekoliko primjera. Lass mich gehen. Pusti me da idem. Ich lasse das Auto hier. Ostavljam auto ovdje. Lass uns anfangen. Hajdemo početi. Konjugaciju nepravilnih glagola moramo naučiti napamet, jer nisu svi glagoli konjugirani na isti ili jako sličan način. Zašto je ovaj glagol nepravilni glagol? Zato jer se u prezentu njegova osnova mijenja. Konkretno mijenja se iz a u a umlaut. Ich lasse, du lässt ili er lässt. Prođimo skupa cijelu konjugaciju. Sada ponavljajte za mnom. Ich lasse. Du lässt. Er, sie, es lässt. Wir lassen. Ihr lasst. Sie lassen. Ponovimo još jednom. Ich lasse. Du lässt. Er, sie, es lässt. Wir lassen. Ihr lasst. Sie lassen. Navedimo neke korisne kombinacije koje koristimo često i u svakodnevnom govoru. Jemanden gehen lassen, pustiti nekoga da ide. Etwas hier lassen, ostaviti nešto ovdje. Jemanden helfen lassen, pustiti nekoga da pomogne. Lass uns plus infinitiv, hajdemo nešto napraviti. Prije nego krenemo na vježbu, ako niste do sada pogledali videa sa modalnim glagolima, obavezno ih pogledajte, jer bez modalnih glagola ne možete pričati njemački jezik. Točnije, pomoću njih govorimo što želimo, trebamo, smijemo, moramo, možemo i puno više od toga. Odlično! Sada možemo preći na vježbu. Da bi bilo zanimljivije, napišite vaše odgovore u komentare prije nego ih čujete u videu. Puno zabave pri vježbanju. Prva rečenica. Točan odgovor je lasse. Ich lasse das Auto hier. Točan odgovor je lässt. Du lässt mich gehen. Točan odgovor je lässt. Er lässt das Handy zu Hause. Točan odgovor je lassen. Wir lassen dich helfen. Točan odgovor je lasst. Ihr lasst mich warten. Točan odgovor je lassen. Sie lassen uns rein. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga, jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide. A ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sada smo naučili jedan od najčešćih glagola u njemačkom jeziku. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.